Kejela Meghalaya kadai kawai na kijela hapo kari India. Kababuntam kibrio kibapenan kam ya kijadi basna na uduma batkat kum kajinglap jong ki start wat benya la ong ba kejela kadai kababuntam kibrio kibayo jingpang na kadaw jong secret duma kumta ka Meghalaya Tobacco Control Cell Ringkat Kasamband Foundation kumju katanat puli puthi kala pelong daka rally against tobacco ringkat ka signature campaign halor kapang My Meghalaya Tobacco Free Meghalaya. Sure kabakhami tanat dan sakhi ha ka rally against tobacco kalong baki khna ki bayasin benta kiriam ni ki jingriam tanrai ka jai benrio khasi jain tia garo kabapen I ya kadak ka jing song sarong ne ka jinglong kerpang ka jai benrio kumju ka jella. Ya kani karali la pelong kerpang ha ki school nadu ki lower primary, upper primary, secondary hadu higher secondary. Ha West Jaintia Hills District kani ke program kalong ka ba isong shit ha ka ba ki khna school haman ki blok kilami isurok ringkat ke jingra plakat bat tho ye ki kentien maham halor ke jingsni uduma secret biri bat ki wei. Meghalaya, my pride. Meghalaya, my pride. Meghalaya no tobacco. Meghalaya no tobacco. Kill tobacco. Kill tobacco. Yeah. Say no. My Meghalaya. Say no. My Meghalaya. Country, ye putro secretary. Ye tali country. Ye putro secretary. Ye tali country. Ye putro secretary. Panglia Secondary School. Dan ni pemani gini rally yang yang pun mencari pajak và uni tobacco pensi bahau jing yang debru. Dan kepat ipajak atau nani tobacco ni cubun jadi kejut lai kang kejut kanser. Dan hari ni Meghalaya yang tak ada bon lagi kejut diwa gini jindi tobacco beri cigaret bejur bahaga dan kepat ikiwara kamu dia ini ni jing lai yang yang cinta lang yo yo ye penduk pendam yang tobacco. Kita ada